Kajing puli nakikam jong ki apostol. Hakito kismi uwei uparisi hapok ka dorbar ubakerteng ugamelial. Unong hikay jong kaan ya ubala buram da baro kibriu. Ulay yang baru hukum ben penmi ki apostol syabar na kabenta kendiat por. Nangta uloong haki. Kurang ba Israel toda sumaria kata kabapimut banle yakini kibriu. Dang shen lapau uthodas ubalakop baulong ukenja bakrau. Baladon kibriu kumba saus pangut kibalabut yu. Henry ulasya penyab bat baro kibalabut yu kilasya bekrat bat kilasyu pulom Hadin jeng lami ujudas unong Galilea hakapor khana samari. Badlayo nong bot shibun Henry mauro ulasya penyap bat baro ki balabod yu kilasya pen sapret. Bat hadin ka kep bementang ong hapi. Kierno anakini ki briu bat yaki kumto. Namar lada kani ka jing thamu lane ka kam kalong ka jong ki briu kanja langai no. Henry lada kalong ka jong ublay. Pin job yaki dalelay. Yo en syampen ban bapiale persya ya ublay. Ti kila sngap ya kejing ay jumud jung bat enda kila khot syapo ya ki apostol kila sempat ya ki bat kila bidong ya ki bakim day ban krensyo lano hakakerteng ujisu. Bat kila pelait no ya ki apostol kila mi na kadorbar kila snokmen nabala neo ya ki babit pan syakja buram na kabenta kata kakerteng. Bat manla kasniha ka tempel ban hakit hliwing kim syamla sange ban hikay pan banyalap ya ujisu kum uta ukres. Kaktin jong turay. Kajing pule naga gospel kat kum Yohanes. Ha kata kapor ujisu ulalek syasilyang kaduriau Galilea. Ne kaduriau Tiberias. Bat upaj ba babon ulabot yau namar ba kliyo iya kidakishin kiba ule ha kito kiba pang basitam ujisu lakiu halor ulom bat ula syong hangta balak senran te kapas ka kajeng kawai jong kiju kalajan nang ta ula kmet yalaki kemat bat ba ula yo iya upaj belin bayawan syu ujisu ula ong hau Philip na ngila ban tek pu nang ba kini kibreu kindup yo abam ula ong ya kane ban tenjo ya namar mau ula tip lupa kumno unle Philip ula jubab ya ars pa denar kan omdap satya ban thet ku ba wei un yo amar kendiat wei na kisenran jong Andreas para Simon Petrus ula ong hau udan wei kena hangne badan santali kikpu barley bat arteli kidok ha Henry kine long ayu ha padeng katne ujisu ula ong pa syong ye kibreu ladon shibon uplang ha kata kajaka kumta kirang ba kliya syong hangta kliya don kumbasan hajar ngut te ujisu ula shim ye kita kikpu bat anda ula dap aingu ula sam ye ki ha kita kibasyong ula le kumjo ye kidok ha kat baki kwa wat anda kliya bam haban da kadang ula ong halaki senran khar ya kilang khot lengkai ki batam dei ban pen bijai wat kendiat ro kumta kala khar ki baro bat kala pendap khat arsyang da kilang khot lengkai na ke sandali ki ku barli ki balatam na kitu ki balaya bam haba ki pai ba kalio iya kan kadak kasin ka ba ulale kila ong une udai sisa unu ya tholupa ubadai ban wan syaka perthai habang rio bakin sawan bat ring ya da kabor ban penang sem ya ujisu ula phet biang shal lor lom tang marwehi ka gospel jong trai